L'Istanbulê jaliyê gencên Kurd ve çalakiya cejna Happy Halloween ya ku bêhtirîn wekî cezneke gelên Rojavayê tê zanîn li jêr sernavê Kurdish Halloween Night hat el darxistin. Di çalakiyê de li gel makyajên serincrakêş bi stand-up û muzîkên hunermendên Kurd jî cejna Halloween duruvekî rengîn li xwe pêça. Çalakiya ku li Beyoğlu'ya İstanbulê çû serî ji aliyê hunermend û gencên Kurd ve wek şeveke alternatîv hatin nirxandin. Reppêj Rexo bo Kurdistan 24 ragihan ew hêvîdare çandên bi vî rengî yên cuda di nava çanda Kurdî de bi cih bibin û yên Kurdî jî di nava çandên cîhanê de. گربه چانده مجی راسی نیست که وان تشتهنه و هر وها اف شکی نوع کل جوات آمده هدی رودنه و اف شکی جداه وارم و جدا منی هر کس کیف خوشه از هیوی دارم چی اصلا هر بردوام کن مری سکنی آره خالی زیکه منابع چه يعني الجوري من شبكة جالكي باشا يعني حتى ناف كرداد نابو كيما سياق بو من السر سانيج مبحث كر مقول مثلا سري صالح هيا او جبتي دشبيبي لا اجد ناف كرداد هبا جالكي باش بو Ciwanên Kurd ku beşdarî şeva Kurdish Halloween Nightê bûn diyar kirin, mafên Kurdan heye ku ew jî wek milletên din şevên bi vî rengî saz bikin û ji xwe di çanda Kurdan de jî cejnên nêzîkî vê cejnê hene wek serê salê. Cevap piraboka ji bo Kurda gelekî xweş e ji ber ku yani milletê din jî hani van tişta dikin o ev jî mafê me ye divê em jî wisa bi coş û kêf bikin. ev şeva awila Kurd li Stenbolê bi şeklekî modern ve şeva pirabokan an jî Halloween night pîroz dikin. Tiştekî pir xweş e gom vê çanda نو هفدو دبینن هفدو ناس کن چونکی تنه نل اروپای انجی نل امریکای تی پیروز کردن لکردستان جیب شکل گیدین تی پیروز کردن گله خوشا من نگاه دیده گله کیفم جراحت و تشتغلی بلا sürekli هبه بلا her zaman بره دمام کردن دامازن بونم چاخیب بشم زاروک ما ام بجن سر سالاب کردی پیروز دکر لی هالوون به کردی یکم از پیروز دکم اتم پارتیه گلک هنرمند و استانداپچی حوالی ما هبون و دمام افدید گلک کیف خوش بون مگوز تبلی بید ببم تقص Organizatörên çalak evense ku şeva Kurdish Halloween Night'ê organize kirine dibêjin gaveke biçûk be jî armanca wan ew e ku pêşîl berpişaftina çanda Kurdî bigirin. Ji bo wê yekê jî bi saya şevên wiha ciwanên Kurd li hev kom dikin û dikin ku di şevên wiha de ciwan bi Kurdî danûstandinan bikin. Cani cani asları rifa Cani 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 Divê serdema ku zimanê Kurdî tê qedexe kirin li bajarê Stenbolê şeva pîrebokan hate pîroz kirin. Yekem car di dîroka xwe de ciwanên Kurd li bajarê Stenbolê partiyeke şeva cadiyan dروست kirin. Ev şevên bi vî awayî li gelek welatên cîhanê têne pîroz kirin. Lêbelê li Tirkiye li bajarê Stenbolê yekem car Kurdên ciwan şeveke pîrebokan pîroz kirin. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.